Glavna naloga našega centra je, da ko se pri stranki začne kibernetski napad, ko se pri stranki začne neka zloraba, nek incident, da mi to takoj zaznamo, pravočasno ukrepamo in preprečimo, da se ta incident razvije v neki omembe vrednega. Tisto, kar najbolj ogroža kibernetsko varnost, je v bistvu nekje v notranjosti informacijskih sistemov. Ta, začetek vstopa v informacijski sistem, ta je tista najbolj važna. Tam se, dajmo temu reči, odloča tekma, ne? In tam je tudi naša naloga, da napadalce, hekerje čim prej zaznamo, ne? In jim v bistvu preprečimo, da grejo v neko globjo prisotnost. Ne? Največja otvara pri podjetjih je, da mislijo, da lahko za varnost poskrbijo sami, in pa v katera mislijo, da se pač v varnosti ne bo zgodilo nič, da so pač nezanimive za napadalce. Posledice uspešnega kibernetskega napada so praviloma hude. Ne? Predvsem zato, ker je v bistvu glavni cilj napadalcev ni, bomo rekel, delno samo zlorabiti informacijski sistem, ni samo, mogoče ukradeti nek dokument, nek podatek, ne, ampak je dejansko onesposobiti informacijski sistem v celoti, ne, kar pomeni, da so potem praviloma posledice zelo destruktivne. Ne. Ena velika prednost varnostno operativnega centra A1 Slovenija je to, da smo že po definiciji povezani z drugimi centri. Ne. Mi smo kot podjetje A1 Slovenija, kot del širše skupine, je tudi naš varnostno operativni center zelo globoko povezan z našimi centri na Hrvaškem, v Bolgariji, v Avstriji in tako naprej. Ne. Zavedati se moramo, da je velika večina napadalcev profesionalcev in zares, če se hočeš proti temu braniti, moraš to delo prepustiti profesionalcem. The main task of our Security Operations Center is to monitor, detect, analyze and respond to cyber attacks on our customers' infrastructures. To do so, we are operating and continuously improve our Security Operations Center platform. We have also connected several threat intelligence streams to that platform to make sure that the analysts can detect the attacks in the fastest possible way. So we have hundreds of analysts who can support us to make sure that we find, detect and respond to attacks on our customers as soon as possible. So cyber criminals, they have a very easy game to play. They have no boundaries, they have no working hours, they have time, but they also want to use the easiest way to attack customers. So they prefer to use automated attacks like phishing or automated ransomware. That is the fastest way and also the cheapest way. Targeted attacks are very cost expensive, so they usually do not use that way. So the most attacks are really the automated ones. As A1 Group, we are handling security events on a daily basis. Hundreds of security engineers are working that on a daily basis. And I think this is the greatest benefit what we can offer to our customers. You can only know how to work on an incident when you do it on a daily basis. And this is what we are sharing with our customers.